Skrivaš se, genije će da te naće. Genije, genije, moje ime viču. Ne znaš ko sam, a ja znam tvoju životnu priču. Zapamti da mi smo genijalna nacija. Nije zajebancija, knjiga informacije. Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. U današnjem videu komentarišemo pesmu od Miligrama Marihuana koji su snimali zajedno sa Jelenom Karleušom i Surilom. U ovom videu želim da čujem svačije mišljenje dolu u komentarima, ali prvo pogledajte video do kraja, nije previše dugačak. Obavezno bacite like i subscribe, također mi zapratite na Instagramu, a mi sad možemo da krenemo u video. Svi ste već poslušali pesmu od Miligrama pod nazivom Marihuana, koja je stekla veoma veliku dozu hejta od kada je izbačena. Ali to nije sprečilo da bude već duže vreme prvo u trendingu. Ako pogledate komentare ove pesme, vidjet ćete razne. Neki su pisali da je ovo prozivanje Maje Berović i cele imperije, neki su pričali o tome da Mili, mislim na Mili iz Miligrama, da se prodao i da totalno promenio svoj način pevanja i odnos sa muzikom, dok za Jelenu Karleušu su pričali da je baba koja je uzela mikrofon. A sad se pitate svi koja je svrha same pesme. Naime, Jelena Karleuša je prokomentarisala o pesmi i rekla je da je pesma čisto promovisanje marihuane u medicinske svrhe i rekla je kako ona to podržava. Promocija marihuane u medicinske svrhe, to se meni jako dopalo. Smatram da je dobra poruka. Znači ti to podržavaš svakako? Ja podržavam. E sad, Mili je također prokomentarisao svoju pesmu i da je rekao da ovakav način izvođenja vide u Americi i da je to pokupio odatle. E sad, ako pogledamo uvod ove pesme, sigurno ste se odmah nadovezali na Majinu pesmu Neka stvar, gdje ona upravo izgovorila više puta reč bebo, kao Mili u pesmi Marihuana. Ti lutaš bebo, skrenut si s puta bebo, to nije ljubav bebo, samo sam luda, ludima luda bebo. Ja ti dižem prosek, bebo, bebo, od hasla ja sam prosek, bebo. Da li je to prozivanje Maje Berović? Vi ćete mi to reći dole u komentarima. E sad, ako je Mili pazio baš na sve, upravo je pozvao Jelenu Karleušu da bi na neki način isprozivali Džalu brata i Bubu Korelija. Zato što svi već znate da su Jelena Karleuša i Buba i Džala bili u nekim svađama i da su se međusobno prozivali na društvenim mrežama. Ali ako bi sve ovo spojili, dobijamo bukvalno distrekt na cijelu imperiju. Možda nije direktno, ali indirektno jeste sigurno. I ovim su htjeli da dokažu da mogu da budu prvi u trendingu i da prestignu njih. Da li je plaćeni trending? To baš i ne znam. Inače, ova pesma je jedna od najviše ishejtovanih pesama u posljednje vreme što se tiče Balkana. I što se tiče dislajkova, i trenutno ima 78.000 dislajkova i svega 57.000 lajkova. Što se tiče moje strane u celoj ovoj pesmi, jedino mi se svideo Surilov deo. I sada pogledajte neke Miligramove pesme od pre i uporedite sa ovim. Sve što slažem uvek mi se desi obratno, karakter mi je nula, al ću se zakunem, da te neću, zato mi svati nesrećo. Nema nikakve sličnosti. Ovo je jedan kraći video, gdje je najbitnije vaše mišljenje koje ćete ostaviti dole u komentarima. Pišite šta mislite o pesmi, da li sam u pravu, da li nisam u pravu i bukvalno sve o svakom ovom pevaču. Tako da, to je to što se tiče ovog klipa. Ako vam se video, obavezno bacite like i subscribe, mi se vidimo u sljedećem klipu, a do sljedećeg klipa ljudi, pozdrav!